Sebelum nasapurana mal sengkok ageng gubak to nabek na. Sengkok lawiwan adur dan na andi to cuan kisaki kabek na. Kaangkui tak nerosaki kalakuan cuba na pak naki masaudi na. Silumur dua minta ayati ngalah bukti pereng-pereng ngapak na. Syaropa aki alat kaangkui jeria. Iya mal, bek naik kocak anak nah. Lah siapa tuh tertiba na berkacuba nepak nah. Cekik nambui makai teng-teng kata bener. Mator sakalangkong ka pilongkuna. Tangepak puru duare marepet tok. Etang peker sampean kapi kanjolongkuna niat silaturahim ben maberesa kailangan sikik ngiram dalam dada. Nyata nasa pelika. Nyeden marda sangkaan cuba. Menemuin taring kau deki malam. Engkau setek yang dijanjian ben Barto. Entah nemu. Nyata orang kiba mulai sangkaan coba Nigeria. Mun bisa becek, pada disangkaan bagus antar boleh tangkap. Mak teti ya, orang-orang maraja yang ngarani tak bukti. Ben lebih parah, mata todus akarkan nyari bukti sampai masuk ke dalam mabekna tapi tak nemu. Mun kok tibi, tak nemu pamongan nemu dari malona. Iya duit pabar rumah apa oleh toh. Mun engkau tibi saya tak peduli orang-orang cek dari rumah akan kok. Sepenting engkau saya bekal bukti aki cek sangkaan na salah. Mangkana, mas ke minta masuk katang rumah ya tore. Kursi agawe rosak bareng sebodo. Tapi masa sangkaan jira tak ada sabab man. Apa boleh ten lawi? Dari sabun tak toman kanyang kacuba ke orang lain. Maksud sebenarnya apa toh? Bukan dipanjang kasih pada ben orang jira kok. Bebo njak mal. Maksud tu sengkok, buat bener di nak ria bertuang seher. Kalau benci pat lingarani keluarga nabokna, mas ke salah sangka. Saya jelaskan beda kata tian dari orang di nak TV. Saya ke bersangkaan jira nyolpu. Wallahu a'lamun masalah jadi atau. Oh dia di mapoi muncak sengkok tak lepas dari tatengkan fokus ben coba. Tak masuk orang-orang yang di ilmu seher. Ikhtiar abak kun aja tingkat tibik lah cokop. Mun bagian abak mate lebat perkara jeria. Bermaafai tak kira bisa tolak. Sapelik ke mun beni bagian na. Kuasana pangeran lebih kuat dari sakepin. Apa mambu dewe? Iya toron cik. Minta teragi beriki. Nggak lempo. Ntar kono aja mata magedawel oleh todus. Silang ko intara mlenyior ko. Marah nuruk asa kali ko nabek na. Adur dia turun pe. Bo, jangan gue periksa aten. Aduh periksa saja. Tidak mak berus tibi gelu jara banyak na na. Kok lesoh terus-terusan. Mana toron saya tong, bro. Marah dur, bos ngambil puron aku sibuk na. Samangken malam Jumat tinggi nom. Malam Senin. Apa? Wan ini ngali sampai nyonyon sontok kau lupa kare. Mas kiang kok nyonson malam Senin arah apa? Salah kabut nih. Nak kanak dekat rok norok akau urusan orang tua. Bengki kau kena tanya pulang taoning nom. Marah nyawat boleh. Bek dah sakali kak minyan mun kok. Pon nom sapurana. Pacet. Masih lu tak ngabus sekali orang dia. Maaf kak, kau lu kepuru takut yo joreng. Arah apa ngecow nih? Enton.
King kau puru ambil kau lah. Depan kamar kak. Ih, mulia cet. Kalau nyatanya anak kak sekejap. Tanya apa? Selain nyonson malam Jumat, tanda apa kak? Arah apa aja cak tujuan aja dia. Arah apa geng? Isu bukan apa kak? Ocol, ocol. Ocol kok. Cik Mas Mak. Cik Mas Mak. Ocol, ocol. Ocol kok. Ocol. Cek. Asaki. Apa lah, Cek? Iya, Mbak, najira ko si marah Pak Raden masih alan kira. Sia, kira orang ngangkui balong, kon lah si masih alan. Sambil apa mak buruan na malam interden nak buat? Anu, Cek. Engkau tak kira teh dong mikirnya kata tian si gelo. Apa mak ku pikir lancang? Bukti tak nemu. Mun guna benda curiga molos, tak bisa je we. Iya terus apa pelakunya Sabitria? Mun benih Pak Najaman. Tak kira jo. Masa benih ya, cok panjangkan orang lah kapi pada. Engkau lesu lagi, tuti orang salah sangka molos. Pikir-pikir anguk mabelia ke pangeran soal jadi. Angkep pamatina orang-orang si ane kampung dina. Lah tak lepas dari bagian. Sia, mak purun na baik kawan. Puru Maria mimpi yo. Iya we. Amin be coba engkau belum. Amin be panajo maling ngetang betes. Bo, palang monetorot buat aja dah. Tak buru ngane tere tongku deke. Marah ragu, cuk masih alam. Engkau ki mamo, nggak enak Andrea. Iya mangkana marah telusuri terus. Siapa pelaku aslina? Oleh tak sampai katitin kabekna. Temu tema potesa kali ngada. Mun peran nabena jahat, cok Gusma fokus pola na mimpi coba. Tak akor jo. Terus, siapa kares itu dua dia? Beda apa ya? Malah cumain bego. Diam. Sebenarnya huli buat saja. Toh reo nom. Beda apa nih kak? Diam. Saya yang kau tanya ke bu, tapi jawab pak cucu. Engki tanya apa nom? Bek naik kau cak akrab masuk Jamal pasti tahu. Jamal di seher ya. Pertanyaan sampean pada anak-anak SD nom. Siapa narang perangan ngerengnya TV ro. Cici. Elah, ada yang kok butuh jawaban benih panggilan na polsek. Marah toh? Jawab saya Pak Cucur, malah kasmari benar. Beda bukti korban apa? Mak sampai ngarini Jamal marah jeria. Aru adur saya temu banyak ke. Siapa boleh montak king Jamal salah kok. Iya toh, marah kok nih lah culit abid. Engkau tak kira baca lah kabel na jo. Ya mau nantanya kang kok bok na ya tak ada. Jamal tandi seher. Abawi, kan pak kun tak ngako. Si nyaman beri pes sering dia. Cik. Kalem. Terus Jamal mentandi seher. Apa sih culo kibuk nih Romana Bektorwa? Oh, gara-gara jeria ragu nih ya ten. Saya disangkan coba ke Jamal. Ya marah pacar nama sosen kok. Apa na Jamal akrab sosen kok. Banyak nasihat-nasihat saya pesenaki kasen kok benjamal lema Saudi na. Setong bekto careta kasen kok. Jak pernah andi pangat terong ke Aceh. Kalaben kabadan ekonomi sejauh dari ocak nogo. Pak na Jamal tempo hari pernah minta malam-malam ke situng kiai. Saya wajib baca sebenarnya dalam bekto setahun. Tapi bekto penyakit dalam mulai sarah. Pak na Jamal pernah pesen kasen kok. Kaangkui soron rosaki amalan beniat jeria ka Jamal. Marah jeria ceritana. Marah boleh tanya kia boleh. Andi sangkaan coba kau orang dalam ate, pada nyabak telur ke orang, tak kira bocang muntak tedas. Bakna pikir keluarga Jamal andi ilmu coba, jadi hak na bakna. Tapi menuduh tanpa bukti, apa boleh salah tuduhanna, jadi apa nama bocang tengah na bakna tibi. Sampai nyari tukang seher kita.
Apa anak-anak ini mata mongol puji dia? Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Namaku Pocet. Wah, sekut kelu nunggu film unjel nang TV. Marah jeri ya teman-teman nah. Ngerimo jere. Apa pada matanya? Matua-tua lah anak-anak ini marah jadi. Gitingkel ndak troni nggak sampean. Kau udah terosa. Bawa, cet. Nanti info apa bana? Ada mak benih suplemen saya lakuin mengkok. Mak glowing boleh kok lah. Berarti hari ya biang kerok nah. Siaga betel hotel sabutan. Burung maci. Bu na yakin gak cari tanah Pocet ya? Mak kita yakin awe. Nak kan acara jero tak tahu lecek je kian. Iya takut itu cara si beri mula ci. Guna odik todus lopot panyangkat ya. Burung mah. Sapura aga jamal ya. Nangan sagale apa mak sapura ah. Nyari terus duka kali tiang mana sapura boleh ka jaman. Boh, mak beres sebenarnya dor corona. Iki ba periksa dem aja dia. Sia. Oleh napa na pareksa nung. Kibat apa sama lem. Glowing pole. Injok ra tepak na dor. Ki anu nom. Ternyata kalau salah nginom suplemen. Tepak kan suplemen sih dulu arsa. Abawe, gara-gara jeria. Main tarang kok sapura abon bu naga jamal. Si tepak ador. Kok sapura ada rumah nong. Marawe, patrol sekilo ro. Uni sadok ke luka bungko. Buh. Mak engko rasa surah sapura ka Jomal. Saya 100% tepat ci. Wah kalah aku lah. Baru mah, ela berusaha sati apa? Lu antos sakit-sakit ci. Ayo pasti haki dulu. Mon satya tepat tak kira lopot. Ternyata bu, namat. Beri mula si deti sabo. Ampui mat. Soal aku jadi apa boleh? Keng mon maksa dua jalan nabuk nasatya. Antara na ilangnya beuna, otak bu nyimpang dari kampung dina. Boh, apa mak pana-pana keridu bona? Cuk sap makes sabo namat. Tambu bu na si ala ko nyihir orang. Nyihir orang apa, Ci? Setiwa namin yan jadi apa? Mun tak geng bu nangan aja orang. Wak namin yan nyihir-nyihir orang si berem marah, Ci. Cari yang kok mengkeng cukup mulai helo. Bu, tiba-tiba na mulai gila ngepul rumah geng cukup rahmat.
Janua. 5 bulan riang kok tak behingakan cukup guring lamun dokter. Isoro panggung terus. Lah lopot polet ya we. Iya.